Okurigira bature njurege biremo muyaga n'orubare gwiro mu magingo gasha ishatu z'ekiro kandi bajyangwe sigire yabasisira muyaga gutire bizimbe gwabihaho rufinga higuru izona zaho zagenda intoke emiti byona biriyo mwitaka umuyaga gwakasorora n'orubare gwizere n'amani mingi gwashigisha sereje ya Bugamba erimu amashomero gitu primary school secondary school kane kanisa na namaduka trading center ndumuni nza kusiye myaka nshanju y'ubukuru konke kitinka kirebaga umwanyo abarukwe bembera amashomero gomberi ya Bugamba integrated primary school na Bugamba secondary school bajyangwa kigwereze kisisire bintu kandi nabana bamuti bine okushomera abwe bina kutwarwa umuyaga kandi nebitabo bikashishwa mizi nishaba government ya Uganda mazima kuterezo buyambi ikizimbe kintu kireba nacyo kiriyo kikuzire nishaba government ko bakustera he kizimbe kisya at least abana bihanga bakabona aho kushomera abo bana kucunka twajya mu kikore renovation still nabwo ntuguma twera rikirire nyense hagarika hagwe njura nicyo basa kutwara amagaraga abantu emitini yegwire kasisha compound ukabana barije abebembeze bajyana baza kwandikira ministry kwija kushije imesho zezi zitakija kutenguka zikamaraho abantu barebe the stability yemisho zo kweri barebe na impact ya manekozi nk'ibira ya negwa downhill ningashi umuvarizi tuyina kachiko karizasa tuprepare de l'escalier karione kayija kora assessment kurebe siskire bentoche z'abantu ibihimba ibicori kakakora assessment kakakora cost ya damage na hampa primary agenzire then tukabisindikira wa prime minister nawe akija then bakabire yabamo bakatugarakamo beningamara kira wanje no kwandikira team from the ministry biza ba assessing barebe sozi ogwo musozi gwona okuzokuriya barebe kubanga nyowe nindeba zakutunga slides amizi baza kwija gatware oshozi ruona kandi ruize rusheka abana bitu ayitwaza kukira ishomerere twashanga begini baronde bitabo bitu bisisirwe njura omugani makuru nkaga njura yihunge gwirizo bari yanyumwe bazihendire shenyire bina bitano bweri kutwara n'amabata y'ishomero ya Nyamutanga secondary school kandi abegina bashomesa bashobangirirwe abeji bitwine abantu bashomeromu hatta kakozesebwa njurire negwa etabuja byashishikara mfasi yashishikara nka ekisukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala no jamutino mwana uteyire bona badumumbera nje kati wano mumbere no yenyini je tulimu tukowola abantu mwenna abasobola okutukwatirako naddala mu kizimbe kino nga tutereze ekizimbe kino abayizi bafune basomera nga tutandikidde ddala ku gavumenti yaffe ennungi ng'ate tukiikirirwa abakiisa abatukiikirira mu palamenti naddala honarebo mwine mpaka n'abalala abakalibeeyo n'abakanso mu n'okutwaliza awamu abahonani bajyangwa ishomere nirimo mu mashomero ga gavumenti agemyaka yira konkati bakatungire kuherwa kona nukwekoresa mu cyo gukutera gavumenti omuranga n'empahwezi kubirukangira bakatunga okushomesa zabeji kuba omuranga eri abakulembeze ab'eddiini aba gavumenti baje batubukirire sobolo okulaba nga abaana baffe badda mu mbeera esobola okuyiga mbakyusako obubaka buntu essomero liri mu masomero ag'ebyafaayo naddala mu western region nga lirimu ku masomero agali historico ebya gavumenti eriri wano ate erirudde nga tebatukwatirako naddala mu kutuzimbira ku bizimbe nga gavumenti tusaba abo bonna abasobola okuwaayo mu kiseera kino eky'ennaku 10 ez'abamombaana muweeyo ku nsonga eno omulimu guno okusobola okutambula abaana baffe basobole okufuna bwe basomera obunaakola ekyo ojja kuba oyambye eggwanga lyonna okuba nti tufunawo tusomeseza abaana baffe ndi Anita Tukunda na Nagudi Fatuma.